Uphumelo Bala, umalume ezinkundleni zokuxhumana wakala ngesenzo senyanga uKing Bhaka nokuthiwa-ke yiyo ethuma uThabani ukuba makenze lezi zinto azenzayo laphana ezinkundleni zokuxhumana, kakhulukazi inkundla uTikTok. Ngale nje ukukhuluma kakhulu, ake uyibukele nansi ividiyo kamalume ekhala ngoKing Bhaka. Kanti-ke iyeza nevidiyo kaMiyeza ngaphambidlana kwayo le. Yabona mfethu la enobhaka umtsheni ivari mfethu. Umtsheni ivari, cabanga emdala kangaka ubhaka uzotshenwa ingane, umtsheni iqiniso. Bonke abantu mfethu abaxovayo la basuke betheni namatheka ubhaka. Lo mjida lo mina ngimazi, lo mjida use-ejini yethu le, ukuthi usengahlala manje bene ekhanda lezi ikeshi azenzayo lo mjida lo. Use-ejini yethu le. Fana bese siyabona lapha kuba khona alula khona izandla esiza umphakathi yena ukuthi nje ahlale lapha le yandle yakhe, ahlale alanda abafana abenzele bonke. Lo mfana lo ade ephumile ngeweekend uThabani ade ehamba nabo, bahamba nama bodyguard akhe. Lo mjida lo mina ngimazi unjani lo ubhaka mfethu. Umjida nje omdala nje nenqondo embi, nenqondo engcolile, inqondo ezingane. Lo mjida lo mfethu lo ubhaka lo mjida lo mfethu. Hayi abanye abantu banesho nje. Uthi unolokhuzana unalento le ubhaka. Nanga omunye ozenza inyanga ubhaka nje into yokufaka kumute iqewuleke la inkundla zokuxhumana. Hey ngizogweba mina. Ipower ithi nana izibe nje. Izibe nje ikhuluma yenze yonke into iziqede. Ayikho enye into ngaphandle kweindaba zabantu. Wombona ngokuthi uhleze nabangani abayizingane. Umfica hleli nontanga yakhe la ku social media uhleze ezifanga ekhala, kwenzakala ukuthi uyifanga ekhala. Into nje ukuthi uyizibe nje amobhalayiza athenga abantu abasendela ama e-wallet ama 1000 ama 1.5 umzibe nje bazibe konke nabangani bakhe nje. Ngo ayikho into akanawo ngaphandle kweindaba zabantu. Even ngisho ubani lo baba lo Mkhwanazi waseMtuba naye wazwa ukuxolisa lapha kubhakayo ngoba exolisa ini ukuthi uMkhwanazi wayedlela amathwasa laphana yenawo laphana jika iphendula into athiwa wa rape. Ethethenza ungayikhulumi futhi indaba zakhe, uneindaba ezibucayi kabi ngendlela ungomtshela ukuthi hey wena njalo wena kanje kade uyiphanda futhi izolo lokhu la umphakathi ukubuka, ungamtsheli yonke leyo nto le ukuthi hayi musukufake impilo nalento ukuthi vele uqasha amagadi uqasha abantu abanebhamu banika ama 1000 osuku ngekhathi lezo ufuna ukuyobuka phambi kwakho, kwamtsheli yonke leyo nto leyo. Umzibe ngisho indaba zakhe eziserious uzazi ukuthi uphila impiloni. Umzibe ungakusiyona into ongayinaka ungazi uyikhathaze ngayo. Siyamazi thina ukuthi uoperate kanjani. Aqewuleka memeza xhume phansi ayephezulu mangabe sefaka ivesi uphila lapho umbuke nje. Kuyokusiza leyo nto leyo ngoba hayi mongathi ukubhana qewula uyosizakala enzeni wathi yonke lento leno xoxa indaba zama client. Hey yabona impela.